Di mana sih si Dio? Di kebun ya segala pakai ngumpet. Ngapain lo? Nyariin gue ya? Di situ lo. Gue mau nyariin. Ngapain lo nyariin gue? Kita ke rumah Bang Tompel lo. Ayo. Bocah apa? Bocah tidur di golok. Ayo kita cari Bang Tompel. Bang Tompel lagi tidur. Ya, lu aja yang bangunin. Lu aja. Ya udah aku yang bangunin. Bang Tompel. Bang Tompel. Di sini. Ngapa? Gua lagi tidur. Di Manggilin orang. bangun. Di bangunan. Apa? Ada orang, Bang, tidur di golok. Hah? Ada orang tidur di golok. Tidur di golok. Di mana? Di sana. Ayo, lari. Ayo. Run. Mana Bang Tompel? Kok, tungguin. Wah, nih, ditinggal. Capek. Bang, tidur di golok. Kumpul. Tidur di gorok. Bukan, Bang, tidur di golok.